jy net 'n oomblik, ek wil jou iets vertel. Ek skryf nie elke dag 'n liedjie vir my beste pel. Ja, die dae was kort en die nag. 22 years. And how long you been clean now? Almost a year and a half. A year and a half. What's different this time? Well, I'm doing it for me. It's actually not me that's doing it, it's God that's doing it. But I'm not fighting it this time. What do you do every day? Look, I do a project with the schools, where we speak to the schools. And I commit each day unto Him because in my own, I make bad decisions. Okay. So now I'm trusting other people to make decisions for me. What's the one biggest life lesson you've learned so far? Is that I'm not as smart as I think I am. That's it. Thank I'm not you. as smart as I think I am. Rig jou op na die berge. Ek weet die lewe los sy merke. En as jy val, weet ek sal jou dra. Rig jou op na die berge. Jou gebeure maak jou sterker. En op my knie sal ek intree vir jou. Rig jou op na die berge. Hey Warren. Hoe lyk jou? Hoe lank was jy op drugs geweest? 20 jaar. En hoe lank was dit nou terug? Hoe lang is dit? 3 jaar. 2 jaar. 3 jaar. 2 jaar. Nou, hoe lyk 'n normal life nou vir jou? Jou normal life. Ek doen net die dinge wat moet gedoen word, nie die dinge. En wat is dit? Kerk toe, kerk. Elke oggend gaan jy werk en in die aand gaan jy huis toe. En wat doen jy as jy by die huis is? Jy nie bord nie. Wat doen jy? Maak vir my kos en ek is Christus. Gewerk, net normal life en gaan kerk toe nie, vriende en is net normaal. Ja. Okay. Nou, is dit nie veel boring nie? Ja. Lekker. Drama. Dat is die drama nie. As die donker kom en jou hart verdwaal, sal ek die stilte vir jou storm in die hemel gaan haal. Ek weet die dag sal kom wat jy terug gaan kyk en sien hoe maak die Here al jou paaie gelyk. Elke oggend wat ons opstaan is 'n tweede kans. Jou storie is 'n lied leer op die ritme staan. En as die lewe druk en jy wil moed opgee, sit jou hande by mekaar, gaan veg op jou knieë. Laat my hoop jou dra. Druk net deur. Jy sal amper daar. Rig jou op na die berge. Ek weet die lewe los sy merke. En as jy val, weet ek sal jou dra. Rig jou op na die berge. Jou gebeure maak jou sterker. En op my knie sal ek intree vir jou. Rig jou op na die berge. You've been on the streets, in and out of prison and on drugs for how long? 16 years? 18 years. 18 years. And now, Almost 3 years clean. 3 years clean. So what do you do? I go to work, go to church, come home, and I hang around with people who have the same mindset like me. So that's like a normal life. Normal life, yeah. Go to work, go home. Aren't you bored? No, Why? this is life. I'd rather have a Just life. go home, go to work and go home. Sounds boring. No, it's not boring. Why? It's life. For me, it fulfills it. I go to church. I got a lot of other activities that I do, prayer meetings and that. Go to work and I hang around the people that I go to church with. And yeah, that's what keeps me going. So what is the number one life lesson you've learned? The number one, the biggest life lesson you've learned in the past couple of years? Make the right decisions, the right choices in life. Because Which that is- determines where you are. Which in is the what? future. How do you know? Don't do drugs. Don't Don't do do drugs. drugs. Stay away from. What's the best way to stay off drugs? The number one sure way not to relapse, what is it? That's actually God for you. God must change your mind for that. You must. Yeah, everything must change. Friends, situations. Yeah, no, it's true. But yeah, it's not difficult staying clean. It's loving it. Yeah. So live it. There's no rules.
not to do this, not to do that. You just live your life. Live your normal life. Go to work like a normal person, go to church, and yeah, it's life. Thank you. Okay. Ek kyk op na die berge. Hey, rig jou op na die berge. En waar sal my op vandaan kom? Rig jou op na die berge. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Rig jou op na die berge. Rig jou op na die berge. Ek weet die lewe los sy merke. En as jy val, weet ek sal jou dra. Rig jou op na die berge. Jou gebede maak jou sterker. En op my knieë sal ek intree vir jou. Rig jou op na die berge. Geef my net 'n oomblik, ek wil jou iets vertel. Ek skryf nie elke dag 'n liedjie vir my beste pel. Ja, die dae was kort en die nagte lank. Kan jy sien hoe ons drome na die hemel rank? Ek is hier vir goeie tye, but that's not all. Jy weet ek staan hier in jou hoekie as die storms rol. Ek hoop jy hoor my mooi, you'll always be my boy. Just give me one call en whoops, val die manne. Hoe lank was jy op drugs? 15 jaar. En was die lewe exciting daai tyd? Ek het so gedink, maar dit was nie. Nou wat nie nou? Geef vir my aan sy filter as Werk, Hoe lyk in jou normal life nou? Hoe lyk so 'n normal week? gaan werk toe, gaan homself toe, gaan prayer meeting toe, gaan kerk toe, gaan worship toe, gaan werk toe, gaan kerk toe, gaan prayer meeting toe. Nou as jy by die huis is en jy's op drugs of so nie, jy doen net 'n normal life en by die huis dan sit jy nou daar en niks doen nie. Dit klink boring. Nee, mens doen nie. Mens kyk video's. Nee, dan 'n ou gaan uit, jy gaan see toe en jy gaan mall toe en jy En vakansies gaan jy op vakansie. Gaan op vakansie en En Saterdag gaan ry jy rond. Gaan ry Werk in jou tuin en jy normal maak stuff. mooi en vat die hond vir 'n walk. Ja. Hoe maak jy om elke dag skoon te bly? Kry jy dit reg om nie te relapse nie? Gebruik jy drugs nie? Don't do drugs. Easy. Jou number one life lesson. Number one life lesson. Ja, om ruggraat te vat en te doen die regte ding en al is dit nie lekker nie en aanhou, perseverance. Ek dink dis 'n groot ding. Perseveer al lyk dit vir jou of dit nêrens heen gaan nie. Al lyk dit Die oomblik wat boring. jy voel jy's nou moeg, dan hou jy nog so rukkie aan. Ja. En dan dit pay off, dit doen. As jy bo kom is die view mooi. As jy bo kom is die view mooi. Rig jou op na die berge. Jou gebede maak jou sterker. En op my knieë sal ek intree vir jou. Rig jou op na die berge. As die donker kom en jou hart verdwaal, sal ek die stilte Won. Hoe lank was dit gewees? Hoe lank was dit gewees? Ja. 15 jaar. O. Die stap was sover 2 ure en 19 minute. Okay, en die Die drugs? ander goed was 15 jaar, En hoe lank skoon? amper 3 jaar. Toe jy op drugs was, het jy wat gedoen elke dag? Niks. Gekyk vir my volgende fix. En En brood verbrand. en wat nie nou? Nou staan ek op in die oggend, drink koffie, maak klaar vir werk, gaan werk, gee alles. Vanaand kom jy by die huis en stort jy en dan gaan jy homself toe of management meeting of opbouende goeders en dan gaan slaap jy uit die lekker garage en dan môre dieselfde ding. En as daar niks is aan die aand, wat nie dan? Dan spandeer ek tyd saam met vriende en familie. Want ek het nou weer familie. So jou lewe is basically net 'n normal life. Dis normaal. Wat meeste van die mense doen. En hoekom is dit nie boring nie? Want dit is lekker. Maar Want wat jy- dan is lekker? Ek bedoel dit Jy klink hoef nie nie lekker te nie. jaag vir jou volgende fix nie. Jy hoef nie bang te wees dat jou familie jou gaan skel en wegjaag nie. En dan is die drama nie. As die drama nie ja. Wat is jou nommer 1 life lesson wat jy geleer het die laaste paar jaar wat jy skoon is? Wees lief vir mense. Maak dat daai mense lief is vir jou en doen die regte ding en stap 'n pad saam met die Here.
As dit donker raak, moet jy weet, jy maak saak. Rig jou op na die berge, ek weet die lewe los sy merke. En as jy val, weet ek sal jou dra. Rig jou op na die berge, jou gebeure maak jou sterker. En op my knieë sal ek intree vir jou. Rig jou op na die berge. As die donker kom en jou hart verdwaal, sal ek die stilte vir jou storme in die hemel gaan haal. Ek weet die dag sal kom wat jy terug gaan kyk en sien hoe maak die Here al jou paaie gelyk. Elke oggend wat ons opstaan. You know, this normal life that these guys are talking about, it's going to be boring if you do it on your own. So if you don't have friends and you sit at home alone every night, and most people when they come off drugs, they can't have their old friends back, and they think that decent normal people don't want to be their friends and they can't relate with them. But in a church, there's in a church there's hundreds of people who are more than willing to be your very good friends, and to have a lot of friends who are like-minded than you, that is what makes a normal life not boring. So I want to encourage you to not sit at home. If you just come off drugs and you're trying to stay clean, don't sit at home alone every night and just go to work and go home. We go to work, we work hard, we go home. We have about 4 meetings at church every week: prayer meeting, home cell, mountain men meetings, Bible study, church on Sundays. So we have a lot that keeps us busy. We have a big group of friends, and friends makes life interesting. Especially if you don't have a family, if you don't have a wife and children with you at home. To sit at home alone every day, that's going to eat you up. It's going to make your life boring that you don't want that normal life. So surround yourself with good friends like we do, and that makes life interesting and makes life an adventure. Jy sal amper daar. Rig jou op na die berge, ek weet die lewe los sy merke. En as jy val, weet ek sal jou dra. Rig jou op na die berge, jou gebeure maak jou sterker. En op my knieë sal ek intree vir jou. Rig jou op na die berge, ek kyk op na die berge. hey, rig jou op na die berge. En waar sal my op vandaan kom? Rig jou op na die berge, My hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskaap het. rig jou op na die berge. Rig jou op na die berge, ek weet die lewe los sy merke. En as jy val, weet ek sal jou dra. Rig jou op na die berge, jou gebeure maak jou sterker. En op my knieë sal ek intree vir jou. Rig jou op na die berge.